Dobar dan i dobrodošli u prvu epizodu emisije Jedini kulinarski show za maloga čovjeka. Jedini kulinarski show koji je posvećen svakidašnjem, običnom, malome čovjeku. Uvijek na maloga čovjeka, gospođo moja. Uvijek mali čovjek pati. U današnjem ubrzanom životu 21. stoljeća mnogi od nas nemaju vremena niti volje sami kuhati, dok oni drugi pak možda uopće nisu sposobni upaliti štednjak, a da nešto ne eksplodira ili zagori. No, jeste li znali da je svako prosječno ljudsko biće teoretski sposobno pripremiti ukusan obrok? Suprotno uvriježenom mišljenju, odgovor je zapravo da. A uz moju pomoć i vi možete postati majstor običnosti, nepogrešivi kapetan kuhinje. Prije nego se bacimo na pripremu jela zbog kojeg bi se Tom Gretić sigurno prekrižio, upoznajmo se sa našim puno manje zahtjevnim žirijem. Žirijem čija je jedina kvalifikacija to što su gladni. Bok, ja sam Dora, iz Zagreba sam, imam 25 godina. Najdraže jelo mi je pečeni picek s medom, a najgore jelo mi je prisiljeno zelje. Bok, ja sam Darko, jedem hranu gotovo cijeli svoj život, te smatram da me to kvalificira da dam ocjenu današnjem jelu. Bok. Bok! Mi smo Duška i Ljupka. Duška je po zanimanju influencerica i vidovnjakinja. Ja sam samo domaćica. Naša najdraža jela su Duškino i janjetina, a moje štrula s višnjama. I to je to. Ok, sad bi bilo vrijeme da počnemo kuhati. Danas ćemo pripremiti jaja na špeku i luku sa svime i svačime. Jedno posebno jelo u kojem svega i svačega ima i više nego jaja. Za pripremu ovog jela treba nam jaja, špek, tikvica, mrkva srednje obdarenosti, glavić luka, masla, sol ili vegeta, funkcionalni štednjak na plin, tava. Alternativno može poslužiti i štednjak na struju, ali bolje ovaj na plin jer smo još uvijek špiljski ljudi. Za početak ćemo narezati namirnice. Prvo špek. Tako. Maknemo koru. Ako imate bebu, možete joj dati da to žvače. Malo. Lako to ide kad imaš oštar nož, a ovo je baš oštar, taman tako da se neki debil može porezati. The good times. Zatim ćemo očistiti mrkvu i narezuckati je. A onda ćemo to isto napraviti i sa tikvicom i sa lukom. Na fine male komadiće, seksi male komadiće, obožavam luk. Luk je, ni u crkvu ne idem bez luka. Sad kad smo sve lijepo pripremili, vrijeme je da se približimo štednjaku i zapalimo vatru. Tako. Prvo ćemo staviti malo maslaca. Ovaj se već dobro otopio jer stoji vani zadnjih 3 sata. Kao više manje. Da ga bude.
I sad možemo dodati ove ovdje stvari. I sad se to treba malo ovako, što nije nužno baš službeni termin. Tako, evo, malo tako. Tipica ide malo kasnije. Tako, to se treba malo neko vrijeme cvrljiti. Mislim da se to zove dinstanje. Riječi, naime, samo da znate, su iluzija. Ništa nema značenja ako mi ne damo stvarima značenje. Prema tome dinstanje može značiti što god hoćeš. Sad smo ovako u jednoj situaciji na pola. Malo ćemo se strpiti dok se ovoga napravim. Ok, sve ćemo i tikvicu. Opet malo miješajte da proizvedemo kaos. A kaos je samo red koji ne prepoznajemo. Sad je više manje vrijeme da dodamo jaja. Drevna vještina razbijanja jaja. Meni uvijek malo ostane sa strane. Jaja treba malo začiniti. Nakon što ste začinili jaja, obavezno brišite ruku u pregaču. I sad je vrijeme da se to malo ovako porazbaca. Trebamo miješati da bi se fino izmiksali žutanjak i bjeljanjak. Kitchen bowl. Ok. Vrijeme da ovo malo preselimo. I to je, brate mili, to. Nemamo tu više šta, ovo je gotovo. Vrijeme je da hranu spremimo i dostavimo nestručnom žiriju. Sponzor jedinog kulinarskog šova za maloga čovjeka je Frisbee. Frisbee, kao rukomet za ekipu koja brije da je zemlja ravna. Nisam previše očekivao, ali je najbolja kaljana koju sam danas jeo. Mislim, ovo je više subjektivna opaska, ja baš ne volim previše mrkvu, ali čak i podnošljivo ovdje. Evo, čak nije toliko strašno kao što sam se bojao. Sviđa mi se što je ovo jelo dosta šareno i iako je heterogeno, na neki način je konzistentno. Tako da ću ovom jelu dati ocjenu 4,5 od 5. Pa mislim, jelo je zadovoljavajuće, ali iako imam par nekih svojih opaski, malo više začino, možda još malo manje da bude manje skureno jaja i dam isto 4 od 5, ali od 7. Moja mačka Vidovita Dule, ja ću vam sada dati komentar. Ova dvije smo se složili sa jednim, a to je da su ova jaja jestiva. To je bitno. Ono što sam ja osjetila je to da su jaja iz plodnog uzgoja. Duška kaže da se osjeti da je maslac sa akcije i ona više voli kvalitetniji maslac, tako da je to kao neka zapravo minus od Duške. Da bi možda umjesto mrkve stavila šeri rajčice, ali sve u svemu možda naručimo opet. A Dule? Ne, žao mi je.
šareno, heterogeno, konzistentno, 4,5 od 5. Zadovoljavajuće, malo više začino, manje sporeno, intenzitet od 5, ali od 7. Ova jaja je jestiva. Jaja iz podnog uzgoja, maslac sa akcije, ne, žao mi je. Dragi gledalci, gledatelji ili šta već jeste, dobrodošli do kraja prve epizode jedinog kulinarskog šova za malog čovjeka. Jedinog kulinarskog šova koji je posvećen malom čovjeku. Nadam se da ste nešto naučili danas i kao i obično, hvala vam što sudite.